bazalwane engifisa ukuqala ngako zonke zempilo. Ubungcwele ezikhathini zonke zempilo. Uma sivula la ngibhale khona kunezwi likaNkulunkulu elitholakala kuTimotheo wesine Timotheo wesibili isahluko sesine ivesi lika-7 bayalazi abazalwane sebangalisho lithi ngokulwile ukulwa okuhle ngiqedile ibanga ngigcinile ukukholwa. Ngiyafisa abazalwane ukuthi sisabuka ukuthi uNkulunkulu uthini emuva nje engqondweni zethu sibe nalokho ukuthi impilo esiyiphilayo isekuthini sisempini siyalwa kunendawo esibizelwe kuyo akulula nokho ukuhamba endleleni sifinyelele lapho. Sibonga uNkulunkulu ngezwi lakhe alibeke lacacisa ukuthi ubhekeni kithi ukuze sifike ekhaya lapha athi usilungisele khona indawo lapho ekuthiwa kunezindlu eziningi khona, lapho ekuthiwa akulanjwa khona akunazifo, lapho ekuthiwa abomi abalambi abakhona, la lithi izwi likaNkulunkulu kuyadunyiswa imini nobusuku azohlabelelayo zethula imqhele ingelosi ziyibeke phansi zithi uyingcwele 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 mihla yonke. Siyalapho bazalwane. Le suffering esikuyo manje esikhashana nokho masingaqapheli iyasithiya ukuthi singafiki emgomeni uNkulunkulu asibizele kuyo. Sizohlala ke kulesi sikhathi sibonisana nje ukuthi sihamba kanjani size sifike emgomeni uNkulunkulu asibizele kuwo. Ukufunda uma singenisa ngezwi elikuGenesis isingeniso sethu noma i-introduction. Ngiyacela abazalwane ukuthi sivulele uGenesis chapter 8 sifunda uverse 22. Genesis chapter 8 sifunde uverse 22. Ngiyacela otholile asifundele Genesis chapter 8 uverse 22. Inqobo nje uma umhlaba usekhona uyotshalwa kuvunwe kube makhaza kushise kube ihlobo nobusika imini nobusuku lokhu akuyi kunqamuka. Amen. Amen. Funde kahle men, ngiyabonga. Ngiyathanda leli ihumusho lakho lithi inqobo nje. Lapha lithi umhlaba usekhona. Ngiyayithanda le ndawana ngicela ungiphindele. Inqobo nje uma umhlaba usekhona kuyotshalwa kuvunwe kube makhaza kushise kube ihlobo nobusika imini nobusuku lokhu akuyi kunqamuka. Amen. Amen. Standpoint sethu lesibazalwane. Umem sebale kahle. Inqobo nje lomhlaba solo ukhona. Sisenkingeni yokuthi siyathanda asithandi. Kuzokwenzekani bazalwane sizawutshala. Zikhule izitshalo sivune. Noma ngaba uthandi ziyayigulela lezi izitshalo nasekutshaliwe zidinga kuvuna sivune. Ayimi lapho indaba ithi amakhaza uyawathanda uyawazonda ayakulimaza azoba khona. Uzofudumala kushise lisho njalo mem. Lithi ihlobo nobusika imini nobusuku angeke kuze kunqamuke. Singena ngaleli izwi bazalwane bese ngishilo ngathi lento yohambo lwendlela umama umamba shilo la wathi
masamukela inkosi uJesu, masivuma njengomsindisi, kwehla izulu lihlale kithi. Uma sekunjalo usenqavuleni ngoba kunendlela ekufanele uyihambe. Wayethi umunye umfundisi umsiki waseSwazini athi uma umuntu nduzelwe ngowesifazane usenkingeni nje enkulu. Inkinga yakho ukuthi sewuze waba khona. Lento yokuthi ukhona ayisajike ukhona. Uyavuma ukuthi uJesu inkosi ukhona. Uyaphika ukuthi uJesu inkosi ukhona. Okusalayo ukuthi khona izulu kunomhlaba. Okusalayo ukuthi kukhona la siyakhona uzogoqwa umhlaba kube khona ukuphela. Uvumile awuvumanga kodwa indaba imile. Njengoba sizwa kahle ukuthi siyavuma sivuma noma ngathi ngiyabuthanda ubusika uma besingaphakamisa izandla sithi abakuthandayo kwaze kwathi angicela ukubuza ukuthi bangaki abathi mina ngiyancamela ebusika ngoba uyakhona ukuthatha ijazi umbathi uwavikela amakhaza bangaphakamisa. Angisho ukuthi phakamisani bazalwane kodwa ngiyazi bangathi udadewethu engimele amaye wayethi mina ngibona ungcono kabi nje ebusika ngiyawazona amakhaza bese ngithike mina ungcono khona ehlobo athi hayi ihlobo kusebusika kulaleki. Uyayibona lento ukuthi hayi ngokuthi uvuma kuphi. Uma nje lo mhlaba sisekuwo ikhona lento. Amen. Kuyisingeniso bazalwane sithe eminye yemisebenzi kaNkulunkulu emkhulu ekudalweni kwalomhlaba esikuwo ukuthi uNkulunkulu uye wenza into enkulu wahlukanisa ikhathi. Wahlukanisa ikhathi zonyaka abazalwane bangazisho. Ngiyakhumbula sasifunda isikole sithi insuku zonyaka siphinde sithi days of the week siyicule nje kanti into ithi kwenza umuntu ngemuva wahlala wathi ngibeka unyaka uzaba nezigaba ezingaka, ngibeka iviki lizaba nezinsuku ezingaka, ngibeka usuku luzoba nama-hour angaka. Lento uNkulunkulu wayenza ngendlela emangalisayo. Noma usuku lwakho luhle kanjani ilanga vele ligijime lisibone selishonile ungakhoni kuvala. Noma kubuhlungu kangakanani uyafisa ukuthi kugijime kuye ngala kuphela ubuhlungu ilanga liyahamba nje lithi uthi hawu kanti kusasemini kangaka lihambe ngoba kukhona umuntu who is God the Almighty owahlala phansi wathi nje ngiyahlukanisa asikhoni nokufinyanisa kube kuncane. Ikhona lento ekuthiwa i-technology bakhona bososayensi kodwa kuze kube namuhla la uthi uma uyakhona kuthiwa sebazamile khona nje babewazama amakhambi ezinto kuthiwa khona sebayakhona ukuthi mangabe izinto zingahambi kahle ezweni bafinyeze bese kuvele ibancane usuku akwenzeki. Kunomuntu ongqondo yilo uNkulunkulu esimkhonzayo siyamqonda ukuthi ungqondo. Lithi-ke lezi ikhathi zonyaka zibuya kuye akupheli ke ikhathini zonyaka ngelishwa kungena nezikhathi zempilo lesiphilayo thina esiyizidalwa zikaNkulunkulu. Nathi njengoba lemvelo i-undergoa ukushintsha kwezikhathi nathi sithi khaxa phakathi siyashintshelwa izikhathi empilweni yethu. Uma bengathi futhi ngiyacela omama bathi yabo njengoba ngihleli la kumnandi empilweni yami bakhona abazalwane phakathi kwethu bangathi kumnandi ukhonza uNkulunkulu ungibusisile angizwa lutho emzimbeni abantwana ungibusisile uyabona abantu ubone ukuthi nasi isibusiso. Kodwa futhi at the same time mabe singabuza ukuthi ohleli la uyalalela aphinde athathe athi hey bantu le yayinto nale yayinto ayimanga kahle lo wamntwana engabe baphi engabe kwenzekani waze kwaba buhlungu la isikhathi sempilo naleso sisiphiwe uNkulunkulu. Ingxaki sesishilo sathi ayishintsheki yonke into njengoba bekukhuphuka la
idebhisi bengiyiphinda zibe yimbili. Ngake ngasigoboza kanye ngathi 1 2 ngahamba. Manje sengifike ngibeka unyawo ngisondeze okunye phezulu kwalo. Ngenzele ukuthi ngingawi. Ngiyafisa nami ukuthi ngithi xafu njengoba bengenza. Ngibone nje ukuthi hayi bo akusenzeki. Nangikhuphuka indawo ephakeme bese ngithi 1 2 eke ngimi ungathi ngiyakhuluma nabantu kanti sengibanjwa ukuthi ngiyaphumula uyanyukela. Angingedwa. Bakhona nabanye phakathi kwethu abashoyo ukuthi kuka kanjani. Izolo besiyibuka uzibona ukuthi ubushelelezi ebusweni ukuthi 1 2 uyibuka esibukweni ufulathela ukuthi hayi abanye bazibaphatha izibuko emaphaketheni ucabanga ukuthi ucinga into esikhwameni kanti isikhwama sila ufuna into eyenziwe uNkulunkulu zibuka yena. Amangani umsebenzi kaNkulunkulu uyashintsha naloko kufika isikhathi uthi uyabona uvale kahle umlomo ubumbile ubone sekunento ungayithandi lungise uzibuke kahle phambili nakusasa uyibona ukuthi iyakhula lento awuyithandi kodwa iyenzeka. Uzame ukuyibuka esibukweni nangihleka kanje ngathi bangcono uhleke ngale ndlela nakusasa ufike ukuthi kuwese. Yini into ekufanele siyenze? Asamukele ukuthi nasi isikhathi umsebenzi kaNkulunkulu wahlala phansi wadweba wasiqabashisa kancane kancane siloku siyenza bekumamamba la efaka ijazelo ngathi amani ngake ngawafaka la makwayikwayi namhlanje hayi ukuthi angiwafaki kodwa ngithi 1 2 ngiqaphele ukuthi ngihamba kahle ngoba kungahle kwenzeka ingozi amathambo awasekho yisikhathi uNkulunkulu asiphe sona bazalwane. Uma lezi izikhathi sizamukela ukuthi zikhona nasempilweni yethu kunjalo. Izolo khona babe nesikhathi esikahle namhla sifane nesayizolo. Noma kunjalo ke bazalwane impilo yabantu ishintsha njengezikhathi. Thina singabantu uyibeke kahle umamambo ngathi bekazi ukuthi indaba iqala lapha yana yokuthi noma size ngalobungcwele ezikhathini zonke zempilo kodwa awukwazi ukuba ngcwele ungaqalanga kulezi igaba umamamba kade ekhuluma ngazo ekseni ukuthi kushunyayelwa izwi lihlaba inhliziyo yakho njengoba nami sengishilo ukuthi kwashiwo abazalwane bayazi abanye ukuthi thina sibuya ngala besihlangane mangwazane ngangisemusha kuyiwe mangwazane wafika umfundisi washumayela lengwavuma waqede ngwavuma sase siyayikhukhula sesibhekelela eyoshumayela khona nami ngahamba ngalandela siqalele kwakunomfundisi uBlom ngaleso sikhathi uyabona nje simnandi imvuselela iqalile ekhaya sihamba naye sijabulile nathi sibancane uma sifika le washumayela umfundisi akasashumayeli njengoba ngimazi ukuthi sengimjwayele siqala njengalelo langa washumayela izwi lahlaba mina ngiqhamuka naye ngimjwayele sengimazi ukuthi uqhamuka kanje wavele washumayela ngabona ukuthi kanti njengoba kunoku ngizwa kuthiwa ninemsindwayo wozani kimi ngizoliphumuza ngithi nje angisindwayo lutho ngiyingane angiboni nje ukuthi nginotalatiya ngalelo langa ngabuka lacanwa izwi ngabona ukuthi ngiyisoni esidinga uJesu asisize ngamamukela uJesu ngaya phambili ngamukela inkosi uJesu njengomsindisi ngabuyela ekhaya ngafika ekhaya ngangathula njengemihla ngafike ngathi mama ikhona into eyenzekile enkonzweni ngoba ngalelo langa uNkulunkulu wayengithinte ngendlela eyahlukile ngivumile ngavula inhliziyo yami iqala lapho indaba bazalwane lesi sihloko njengoba sithi ubungcwele esikhathini zonke it is not about isikhathi nje kodwa iqala ekuthenini njengoba sila izo apply kakhulu kubazalwane abamvumile uJesu abaziyo ukuthi kunama principles asibekele wona esizohamba ngawo endleleni. Uma ungafikanga la ayikho applicable ngoba ungahamba ubhekele akho umuntu ozothini ungajika ubhekele akho umuntu ozothini ngoba awukavumi ulawulwa uJesu
inkosi yamakhosi. Kodwa mase ungenile sewuphoqekile ke ukuthi uhambe njengalona okubizile. Uma sifunda ku 1 Corinthians bengisathi noma kunjalo ikhathi zishintsha kanjalo okholwayo kumele aphile impilo yokuzahlukanisela uNkulunkulu nokunika udumo ngazo zonke izikhathi nokunika uNkulunkulu udumo ngazo zonke izikhathi noma ekusekuseni nge5 past uNkulunkulu udeserve ukubongwa uyinkosi yamakhosi nazithi 1:15 zithi bo 1:2 njengoba kwabanye bethu seziya lapho angisho mina ngokufa ukuthi sesizofa abazalwane ngisho ukuthi lo mzimba kuvuma wena mnikazi ukuthi awuvumi manje it is 1:2 awufani nengane ena5 nena12 nena 15 awufani ne35 la kunqamuka khona ubusha nobudala uma nje ukholwa kufanele unike uNkulunkulu ngazo zonke lezigaba zempilo esikhuluma ngazo nangale ikhathi ezisishintshelayo lapha ku 1 Peter chapter 1 ngiyacela bazalwane ngiyazicelela nje ukuthi sibambisane uma sekushiwo sifunde ngokusheshsha ukuze ngikwazi ukuphuthuma isikhathi. 1 Peter chapter 1 verse 15 ngizofunda bazalwane livelile la lithi kodwa njengowanibizayo engcwele manibe ngcwele nani ekuhambeni konke. Ngiyayisaba ke leya konke njengoba osibizile thina ungcwele thina siyathanda sithanda khona into efanele siyireflect empilweni yethu yobungcwele hayi ngezikhathi ezimnandi kodwa kuko konke ukuhamba kwethu izwi likaNkulunkulu lithi asiveze ubungcwele. Ngibuzile ke la ngathi why holy life or why a holy life sihluphekelani uNkulunkulu lokesifaka esibayeni esasibe ngcwele what if ngime eduze nakhona ngiyumzalwane why a holy life. Hebrews chapter 12 mangumkhwanazi uverse 14 Hebrews chapter 12 verse 14 siphishafisheka kangaka nje ngoba ikhona lento yokuthi sesingenile esibayeni sesihamba ngama-principles esibaya. Hebrews chapter 12 verse 14 ngiyacela bazalwane othonile asifundele. Phokophelelani ukuthula nabo bonke kanye nokungcweliswa ongenakho akasoze ayibone inkosi. Ngiyabonga mema kanti ingxaki isekuthenini njengoba nami sengithe ngiyamvuma uJesu njengenkosi nomsindisi ngiyamthanda ngifuna ukuya ezulwini singahle singabonani sivimbe ukuthi kukhona into ayidinga kimi engingazange ngiyiveze lithi asizamele ukuthula nabo bonke. Ingxaki ke leyo kuzamela ukuthula nabo bonke kube uwe ozamelayo ufica ukuthi laba abanye awobonke abayixakile ngaleyo noma uthi uyayifuna lento uma kahle ufika ukuthi lo kuthula othi uyakuzama la umekhona kunomuntu lofika abhambe eduze kwakho usuyamangala ukuthi ngoba ngiyimele kahle futhi ngithe qelele akuze umuntu engimthinta why abhambe eduze kwami kodwa lithi zamelana ukuthula nabo lo bhambe eduze kwami ngizama ukuthula naye. Iyabiza into yasezulwini bazalwane iyabiza ibiza ngoba uma ungakuzameli lokuthula lo bhamba kuyazi yena ukuthi kufanele uyiveze lento uma ungayivezanga uqala ayikho lento ayikho. Basho kanjani umama umswele ukuthi bakholwa ngani
basho bona lokuthi ngimbambe kanye nje wajika ebusweni. Kusho ukuthi mawubamba umuntu eduze kwakho abujika ubuso mangabe sewula. Ngiyayithanda lapha eqaleni ithi zama. Uyabona ukuthi i-struggle lento sishilo lapha phezulu sathi ngikulwile ukulo livama ukufundwa uma sisengcwabeni sekubukwa ngemisebenzi yomuntu, but impilo njengoba ethi uselele kodwa ulwile kusho ukuthi usuku ngosuku bekuyi-struggle sempi ebhampa umuntu, kodwa ngoba ufuna ukugcina ukukholwa adlule kulokubhampa kwalo muntu aveze ismile acole kuyiwe phambili. Lapha kwabaseKolose uchapter 2 verse 6 uthi ufika gwabule la ubeke khona yona lento kade umcashele impela athi ngikubonile ubeke thasi yiko ngithi each time ungangizeli kahle ngicela ngokubuza ukuthi yilahleke inkosi ngoba iyalahleka nje, kodwa ngesikhathi sihambisa lezi indaba it maximizes ukushunyayelwa kwevangeli. Lobungcwele bethu buzovela naseyintweni esiyithumelayo bazalwane. Before utofa inkinobho yibuke lento ukuthi mayingatracewa back utholakala ukuthi umama umsweli oyithola umama umdlovu oyilanda umama ilande iyaphatheka nawe ukumanyala abonakalayo ukuthi usendile nawe. Kungafa bani ukuthi ungathi Jeff ubone ukuthi ayisi indawo lento udelete iphela. Sithi ke lezi izikhathi esikuzo niyabona ukuthi isikhathi esikuso lesi kwenzeka into manje yenzeka overseas yenzeka eKapa yenzeka ukuthi ifika la manje sila enkonzweni. La enkonzweni umama avela ithatha ithumele siyakhonza la abazalwane bayahleka lapha nalona emfikelayo akhobe seduze liyashunyaya itechnology bazalwane yinhle kodwa masingayisebenzisa kahle ingasebenzela. So sikulesi sikhathi singabalwa ke nathi kubantu abenza ukuthi injumayelo seyishunyayelo zikungathi ibuyele emuva uzongivuthela ngomuntu ongaqokanga ngizomthini iqiniso ngimenza njani umletha ukuthi nimgqokise nimthini umbonile nje ukuthi akagqokanga umyisa kuphi wenze iphutha wabanjwa wayihlazo lomunye unmaximizer lihambe kakhulu asiyeke bazalwane njengabantwana bakaNkulunkulu mawuyithola nje into uyibona ukuthi iyahlazisa le kumuntu okuyenzeke kuye nakiba yibeki kahle uma bese bembuza umamamba hawu mama ngithatha le hayi buya mamsweli abanye mabethi ibuya mama umsweli hawu kusho ukuthi lezi zinto ziright senda nawo senda ngithola uma umdloboyi senda nawo kanti ingakwazi ziyasenda. Le technology ke isibulele bazalwane kuba lula ugcina umyalezo kaJesu wokwenza izizwe abafundi ubuhle balesi sikhathi esikuso siyasenza lesi sikhathi ukuthi siqhubeke sibe ngcwele sishumayela ngitsizwe kaNkulunkulu kumele lithi hambani nenze izizwe abafundi siyashumayela ke manje siyababhabhadisa ke manje ungesimfundisi instead sibambalwa enkonzweni akekho sabhonarishe ukuthi let us form a group bazalwane si-invite nje abantu nabanye abangekho ebandleni lethu si-share khona la mhlawumbe omunye angaphenduka bese ethi nikhonza kuphi kanti vele asikashumayeli kodwa bangake sibasendele singakhonzi na sibasendele konke lokhu kungayindawo kungcono noma ukuthi greetings usuku lwakho lube luhle ngoba kuyangenza ukuthi ngithi wokuthola usukwini ukuthi hey somebody remembers me. Okubuhlungu kakhulu sithi ke uma unesiphiwo sokuqonda kulomkhakha we-technology sisebenzisele udumo lukaNkulunkulu. Lapha ku1 Corinthians chapter 12 verse 21 ngicela ukuthi ube usivulela kodwa kube ngiqhubeka ngisabela isikhathi bazalwane ngiyafisa ukuthi kusheshe ngendlela engakaze ibonakala.
Yes, 1 Corinthians Chapter 12 verse 21. 21. Iso alinakusho esandleni ukuthi angikudingi. Nekhanda alinakusho ezinyaweni ukuthi angikudingi. Amen. Sithi uma wena unesiphiwo sokuba yiso, buka ungibukele nami engisonyaweni. Uma singasebenzisana unyawo yiso siyadingana bazalwane. Labe technology uma uMzulu wangithumelela into ebhaliwe iprogram, wangithumelela into enabantu, angazi ukuthi ngangena kanjani ephepheni, angazi ngibone ephepheni kodwa itechnology leyo bazalwane. Kukhona umzalwane, ngiyaxolisa nje ngikhumbula into ngaphambi kwabazalwane. Khona umzalwane oseMaritzburg esale sakhonza naye uyisihlobo sale emadadeni. Ube ngifonela ngiza la wathi mama ngibone iposta ngifuna ukuza. Usuka asikhonze naye. Ubona iposta. Uyabona ukuthi lo weposta wayikulufela wayiphosa. Angazi ubani lo othe angihlali nezinto ezingaletha abantu bazozwa izwi kaNkulunkulu. Wayiphosa wayizwa uNosipho wathi yes. Angimazi noma semgwaqweni ngiyacela nje wasemadadeni onenamba kaNosipho amcheke ngibone i-missed call sokhona. Yes. Ngifuna ukuthi angiqondi ukuxoxa ngayo bazalwane kodwa ngiqonda ukuxoxa ngokuthi onokhono la okwazi ukubamba ngalesandla kabambi kuyamsiza lo ngakwazi lo lapha yanonyawo ngeke nje niyifake le yanto kodwa uyifakile wenze ukuthi kuzoba bona omunye umzalwane ozokhonza la ngakhonzi nathi uthe nje ngiyafisa le nkonzo ngiyibona nje ngiyafisa uyeza itechnology leyo mayisetshenziswe kahle. Kodwa lo mzalwane ube wasenda ihlaya ngoba kukhona amanye amahlaya uyabona ukuthi ayathunaza ivangeli lethu. Nike nibona ihlaya elithi lento yokuthi kuzoba ne-second coming iyashiwo nje. Loyo muntu loyo ngeke aze abuye ngoba bamtrafa. Makacabanga nje kubuya akacabanga. Ihlaya le. Kodwa uma usulibuka kahle nawe liyahlekisa kwesinye isikhathi kodwa uma usulibuka kahle ulokulisenda. Ngiyaxolisa manje bulake lapha khona la sendeka komunye. Kodwa uma ulokulisenda uyabona ukuthi alibekani kahle ukuthi senza imokali ngoJesu Kristu inkosi yamakhosi. So kukhona lezi zinto ke engisho ngazo ngithi lo bungcwele bethu bazalwane siyakupreserve, siyakubiyela, siyanqaba nabo. Sinqaba nabo naseyintweni ezincane ezibonakala zi-innocent uthi ayi angivumi. Izomane khona nezinye wayezithunyelwe kuthiwe bani uma wenze ukuthi lingakashoni wasenda kubantu abayi-40 uzawubona isimanga ngokuthi kodwa uma ngifuna isimanga sani uzawubenzeka something big will happen to you. Abanye bangayisenda le message bafa umzalwane asaba nami ngiyeka lento ngizawuyeka ube iphaphethi yabanye abantu bathume wena ukuthi hambisa umlayezo ongayindawo. Uma wawuhambisa ngixolele kodwa kukhona imilayezo la ku technology obona kahle ukuthi sesiwile sasuka endaweni yethu silibele indaba zasemhlabeni azisiyise indawo instead ziyalilulaza ivangeli loJesu. First Corinthians 12:21 man. Yeah. Sifundile ngiyabonga. Okubuhlungu ngetechnology ukuthi ayikhethi kahle umhlabathi wokutshala ulwazi olubucayi. Ikhona nje kodwa ayikwazi ukupick and choose ukuthi uyingane le enkosini, umntwana lo wangempela, umdala lo amanyala lawo. Iyatshala, itshale nakubantu obonayo ukuthi bekungafanele ukuthi leyo nto ifike kubo. Amen. Ayikhethi umhlabathi.
That is why ingane uzibona zi-imitator izinto singakaze siyitshele. I-technology ngoba ingane zethu siyayijabulisa siyithengele singavali ezinye izinto ukuthi bangafiki kuzo. Kwesinye isikhathi kube yimi enginika ingane ifone iyisebenzise kanti it is to her detrimental. So i-technology leyo isikhathi bazalwane isikhathi se-technology futhi isazo-advansa i-technology kodwa thina njengabantwana bakaNkulunkulu asiqwashe sibuke ukuthi asiphumi yini ebungcweleni sikhishwe yinto enhle kangaka. Bese kuba khona isikhathi lesi esikuso educational and academic success. Isikhathi sempumelelo yezemfundo ngakumkhakha wezemfundo wonke umuntu ufundile ngalesikhathi. I-grade abantu bangabala ukuthi sengenza ukuthi khona othisha kodwa ufica ukuthi uzenzela ilo ufuna ukwazi nje akhule bayafunda abantu abaningi. Le mfundo bazalwane sesishilo ukuthi kwesinye isikhathi isenzela phansi kwesinye isikhathi isenza sime kahle sibe ngcwele kahle ngokuthi sifundile asesatshiswa ezinye izinto. Umuntu ofundile kwesinye isikhathi akamatasatasa ngizothina akanyakaziswa into enganyakaziswa enganyakazisana uyayibona nje ukuthi angeke yenzeke lena. Ongafundanga ikhona le mfundo yasesikoleni bese kuba khona nale mfundo akakanyakaziswa khona izinto abayithumelayo la ubone ukuthi nawu uJesu nakhuya lapha awunyakaziswa ubuka ukuthi izwi kaNkulunkulu litheni ngalesikhathi bese uma khona la ungatatazeli njengabo bonke. Ama successes ke i-degree umzalwane efunda uma singakhuluma iqiniso bazalwane angazi noma i-observation yami ngesikhathi abazalwane uNkulunkulu ebabusisi kakhulukazi ngemfundo abaningi siyayibonga imfundiso ezikhona la uNkulunkulu azibusise azenzele okuhle kodwa isikhathi esiningi abantwana bethu ngesikhathi befunda bathi kancane kukhwesha kuNkulunkulu kwangazuthi imfundo nenkolo akukho compatible. Mayisefundile sekhona izinto ezimphoqayo zenkonzo. Uma sikuthatha kanjalo ukubusiswa uNkulunkulu ngeadvancement emfundweni ilahlekile sesishiyile sekusele lokuya ukuthi ngithi set myself apart for a specific purpose ukuthi ngiglorify uNkulunkulu ngiphakamise umbuso wasekhaya ezulwini. Ngiyacela Proverbs 3 verse 6. Kunezwe singalifundanga ngingakafiki la. Besingafundanga phezulu. Mhlawumbe sale sesiyeka bazalwane lapha ukuthi i-technology ayikho selective emhlabathini. Bengibhale izwi khona kuLuke 8 from verses 1 to 11. Ngicela ungabe ngisabuyela khona besizoxoxa ngalapha. Izaga 3 verse 6. Verse 6 ufunde kanje bazalwane. Mazise yena ezindleleni zakho zonke. Uyaqondisa imikhondo yakho. Amen. Yilo ke ngicela ukuyisho. Ile ngicela ukuyisho bazalwane ukuthi ngesikhathi abaningi bekhula ngokufunda beba nolwazi lwasemhlabeni kwangathi uNkulunkulu bambone sedingeka kancane bese kuthi impumelelo ibenze kube khona istandard esithile ungazi ukuthi mase ngiza nje enkonzweni ku-whole night prayer ngohlala ebusuku ukuhlala nje abantwana bethu bayabuka ngiyohlala ebusuku uthandaze kuze kuse nethandazani kanti niyabona ukuthi ngesikhathi imfundo ikhula kwangazi ukuthi khona into ephumayo kancane ikakhulukazi kubantwana bethu sinomsebenzi omkhulu omangalisayo bazalwane wokuthi sigcizelele ukuthi imfundo nenkolo
akuhlukaniswa. Ishiwo lento izona. Ekseni umama ubesihola ushilo masithandaza sithandazela abantwana bethu ukuthi bathole imisebenzi. Kwase kungena le ngcanyana yokuthi sithandazela ukuthi baqale la endaweni eright ukuthi bamazi uJesu njengenkosi nomsindisi wezimpilo zabo, ngoba noma ngathola umsebenzi namuhla ulala nothayi nesudu engakafiki ekhaya ngemantende, kade ngimkhulekela umsebenzi, ngoba lento uthe ma efunda eadvance ngapha wayeka le yayisiyafeyila yonke into. Isifundiswa sivuka sonakalelwe isudu ngoba sesidle into engafanelanga ukudliwa umuntu ofundile. Ila abantwana bethu bekhona namuhla. Ngikuthandile lo mthandazo. Siyabonga kakhulu bazalwane ukuthi kuwumthwalo wethu sonke. Uma futhi ezakho zi-right, uthathe lo mthwalo ngoba cha uyadinga ukuthi ubiyele laba bakho nawe. Labantwana bakho bazozala abantwana bahlangane nalabo abazalwa yilabo ongabe nandaba nabo ngoba bakho ba-right. They are not going to live in isolation. Laba bakho bazodinga amakhosikazi, laba bakho wena okukuzela kahle bazofika kulaba bami. Nami ngiyazama baphumile, awubakhulekeli wena ngoba bakho ba-right. Bese bahlangana nalaba bami bahle ke futhi labantu laba abanganaki izinto bahle nje. Bahle nje uthi noma uthi uyambuka ukuthi wamuhle umntwana, wamuhle makungasuka lento. Abanankinga ke abantwana bethu, kukhona izinto nje abaye bayifune ngezikhathi ezithile. Akanandaba ukuthi uyitholaphi lento. So lo mkhuleko besiwenze ekseni, ngiyacela bazalwane siwenze sonke, siwenze emakhaya, uNkulunkulu asihawukele. Futhi masiwenza bazalwane lo mkhuleko sike silibize silitongole ibandla levangeli. Sinengxabana yokuthi sikhona mawuya ey'nkonzweni zethu abafana bethu ba-preoccupied ngezinye izinto. Baningi abafana esinabo ey'nkonzweni ze-youth, bebengaba baningi nakithi ukuba siyabambisana bazalwane, sidudule kanye sibabone bengena. Sisebenzise leya technology sibabone bengena, sibabiyele ngayo yonke indlela. Ngiyacela bazalwane ukuma la isikhathi besithi 11. Ngiyacabanga 11 shayile bazalwane. Ngicela ukuthi